Hello again guys, welcome to a new video and karon guys mag-vlog lang sa tagamay guys. Napunta pud sa trabaho, mag-check na pud ko sa tibuok area. So maayong buntag Pilipinas, maayong gabi Canada. Karon guys naata sa recovery area guys. So muna recovery area guys. Dako sa niya guys, akong i-check guys kung ready na pud ni para ugma guys. So look like it's good to go for tomorrow guys. Muna dili guys nata sa holding area guys. So okay na po ang holding area. Check na to ang sterile preparation guys. Guys, so okay na po guys. So kadayot lang po na kayo nga vlog guys. Double check every time ko guys. Check na tong main days guys, ready na po. So ang mga nurses guys o doktor guys, tuwa sila sa usa ka OR guys, sa kuan sa silong. Duha man ni ang OR guys, mo ni pinaka main OR. So hallway guys, yep. So another quick video guys, manang wag ko ka upload guys kay nahurot pod akong kuan guys, nahurot pod akong load guys ba. So ugma pa siguro ko ka kuan amo po ni guys ang usa sa pinaka high tech nga rooms guys. Humana ni siya guys, ako na ni siyang gi project guys. Kuan na guys, ready na ni siya guys for ugma guys. Sige guys, wait sa kayot guys, kina ako tawag guys ha, kayot lang sa hello. Meron din natin yung nilapag sa taas, yung sa table. Sige, bababa ako. I'll double check. Okay, sige, bye-bye. Okay, guys. Sorry about the call because I'm the one give the instruction for the dispatcher as well. So, asked him to find, but she couldn't find it. So, looks like I have to go downstairs and double check. And yeah, it's about not too bad. Friday guys, so probably diri na lang kutob. Anya, salamat sa pagtanaw. Like, share, comment below, subscribe and click the bell please. Thank you for watching. I'll see you next time guys. Peace out.